siceleze ngapha uduma ukuthi siceleze ngapha hey salele ni njani kodwa siyaphila mbona wena into madala hayi amakhulisi izonaphakathi akalande lapho zikhona siqale bangoni liyashonela kodwa manje abantu ngani naleso sokuyisa abantu abasuzo
John. Yo. La ngaphandle kusephela uma Neme. Bangunisela ukuqala manje siyacela ingoma engenayo njengamanje zingene nje ngokuthula zijoyine ezinye ingoma siqale banguni ngiyacela nje abaholi bekomiti abaholi bengoma besikontrolele lapha ekungeneni kwengoma. Banguni sikwazi ukuqala ngokuyikho sifanele lezo ngoma nje singene nje banguni bese sijoyina amanye amasosha bese sihlala phansi. Sicela kanjalo nje banguni ngenkulu inhlonipho sihlale phansi. Sisacela umfowethu imfoloko Dlamini enkanini eze ngapha ngaphambili masinyane. Banguni kancane ke magosami ningibambele nje kanjalo ke siqale ngokuyibona. Ngizacela nje ingoma nibambe banguni. Sizwane lapho insizwa zakithi.
Sicela ingoma ime kancane nje manje sivaleleni. Ikuneka kandaba athethwa nsumsuku. Banguni benkosi sicela ukuqala ke ngoba uyikho manje. Ngizacela nje ke la ukuthi siqale ngobaba uLanga esicelele kuNkulunkulu esixhumanise nomdali wezulu nomhlaba konke sisaqala la sikwazi siqiniseke ukuthi kubusekile kwemukelekile komdala wensuku babuLanga siyacela usixhumanise nomdala wensuku baba egameni likayise egameni lendodana nasegameni likamoya engcwele ekseni nje mzali sisona phambi kobuso bakho menzi wethu nayo inkosi ingoma Thixo olungileyo iplane yenkosi uwe moya engcwele sicela kuwe ke xala belibanzi sicela kuwe sivumavumane sivume inkosi umhlaba wonke ukuba nkosi usondele Thixo olungileyo ngoba nkosi uma ungekho Thixo olungileyo wena sizawulimala siqhuzuke endleleni ngoba nkosi asizange nkosi sikumeme moya engcwele athi umhlabeli inkosi waseNazaretha wonke amaNazaretha mawabe munye njengebumba likaSimente sicela nkosi lelo bumba likaSimente Thixo olungileyo sibumbane nkosi sibe yintenye moya engcwele singezwa lutho Thixo olungileyo ebudeni nkosi besikhathi nasebudeni nkosi bendlela siyacela ke moya engcwele yehla Thixo olungileyo yehla nkosi njengomzali wethu moya engcwele fana nkosi nesikhukhukazi nkosi sikhukhamele nkosi namandla amatswele aso moya engcwele mangehle ke moya engcwele kukhuphuke wena ngawo Yesu Kristu inkosi yethu kuzobe phakade amen ngomkhuleko akasiphe wona sonke esixhumanisa nobaba sithembeke konke sizokwenza la sesizokwenza ngokuyimpumelelo nangokujabula njengoba sojabula nje sicele la ubaba uMahlaba induna yendawo kubeke esimukele sonke phakathi kwendawo yakithi esigodini kwadunga amanzi baba uMahlaba ngizobingelela bayede ndaba ezitha siyakhuleka Nkosi yamakhosi yamachunu iphinde ngibingelele ihlalo zonke ikhona sukela phansi kuze kuyogcina phezulu ngibingelele ukuba khona kwenu lapha machunu amahle siyabonga ukunibona nimahle kangaka awu siyathokoza ukunibona nikhona lapha endaweni yakadunga amanzi nifike kahle kade nihamba ngempola zomlilo siyambonga uNkulunkulu ngoba nilalile navuka anivukanga ngamsizwa kodwa nivuke umdala wensuku angizoba mude ngane zakwethu ngoba nanti ilanga seliyashona ngithi qhude malinginiki izindala zombili ngithi mdedele ngithi bopha mabhakabhaka lashula ilanga ngithi amen haleluya nibukelekile lo seduze kwakho umbheke la umbona ukuthi muhle uthi ngamngamu ngithi haleluya amen sibonga baba uMahlaba induna le yakwethu kwadunga amanzi simukelekile banguni sonke singaphakathi sisekhaya asibe nenhlonipho ke njengoba ecela sijabulelane ngizocela nje ke manje sifike la sodede la khona ingoma kuba ingene ngaphambi nje kokuba ke ingene ingoma njengoba sesiqala sizocela nangibabuduma ukuthi umkhulumeli wengoma yonke ikomiti ingoma yehla yonke njengobila esho nje akakushoyo phakathi kwensizwa zonke njengoba zingaka bese siqalani ke banguni sifaka ingoma baba duma kuthi ngibonga kuba khona kwethu bafethu sisuke eGoli kuze sofika lana ekhaya sihlangane la kadunga amanzi ngizoshaka engamlelayo banguni ngizocela nje sengibongile kanjalo ukumukela zonke insizwa ohlangothini lekomiti lengoma yamachunu nginethembelelelo ukuthi bafowethu sizokhapha masinyana ngoba nasi isikhathi sesiyaphela ingoma ningi kakhulu banguni niyakhumbula masuke eGoli ukuthi ke kwaba namasosha ayashiya egudini
esegujini nje esigodini sasegujini amasosha alimala ejipi akanjokwe amabili besocela nje ngaphambi kokuthi sidlale sithi kwakhothamela lezo nsizwe ezashiya lapha eGoli ngelanga lengoma sibala ingoma eGoli ngicela nje sithi ukubheka phansi sonke nje sihloniphele izinsizwa bese ke ingoma iqala. Hayi siyabonga bangoni cishe sihloniphile lezi zinsizwa sithi ke angathi nazo Nkosi yami lezi yakhona zoyithola kwenzekile ke sithi ke montulu bezocela kaMagosi bamsane yonke into ezokwenzeka ke bebambisane bonke abantu abashayisi bengoma noma sihloniphaneke bangoni isikhathi ngicela sisiphusheni ngoba isini ingoma ningi kakhulu mhlambe ingoma esinazo la zi44 ngicela siphusheni ke ingoma kampela. Ngiyacela ke bangoni ngimncane nje ngaphambi kwenu ngicela nje ukusibongela ke bangoni amen. Bangoni sizacela ke abafowethu ababangena bengene nje ngehlonipho sikonde khona sijoyine ezinye insizwa ngizacela nje ke Magosi ami nonke silalelane kahle isicelo lesi igoso alisho igama lifaka igama ihlombe ukuze siphushe lezi ngoma njengoba nu44 njengamanje isikhathi soqala u12 kuya ku1 lo 44 ungadlala kancane kusho ukuthi kophela lento ngo10 ebusuku abanye bazobe bengasabukeki kwenzani na ke Magosi namasosha akekho ozosolakala udlalile ungadlalanga kadlalanga engicela kunina igoso makusukuma lifaka igama elilodwa lifaka ihlombe lifaka igama elilodwa lifaka ihlombe. Ngicela ukuqala ke banguni ngicela untshebe okuyezosivulela la amavulandlela lawo khona la kwadunga amanzi